Nagi marjot syaka jing maramot bat di peteng yaki beladap di teng. Kedukan RPS Hasnong Saiden kebatlum bat senapan bahaya kitiar rim. Pila abanyo yaki mar second hand kitiar kali kitiar ying bat kiwei. Wat bert patar lumba ya kitiar wan ai syangi ngin pan bahaya ki. Ke Rainbow of Sounds Music School kepada Naksionong Maubri Riboy District kepada long sisin citayo hak sisa jany Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon punjait kirukom hikai hak liang ke tem keput bat karwai ke siau kikena agi bahan nyos dem seneng kila banwan pentebit hak negi music school bat om dan jinge nagam tagi belarang baru banwan pentebit hak negi music school ka jingi bun kam jong ki kimi ki kpa ban penbiang ya ki jingdon kam ki khun hak negi banai ka debit tang hak kam school nalor giwe ki basya bah hakmat ki bakan thup kum ki uniform bat ka by school ka babut na kita ga de ka jingthit ye ki kot pule ha ka jing khore ban yamare se ki yogihan ban penyo ye ki kot school ki kimi ki pa ki la shuthit bet kat ba ki nong dikot ki bu ye ka dor tang ban yo ye ki kot school na ka banta ki khon jaki ha ka bakum gane nga porpat don katto kat ne ki nong dikot school ki bajule dikot se ki yogihan ki badan hakeleng ka don bha ka jingshim ka bu ban di palat ya ka dor ka balabo lane ka maximum retail price ka balapoi ka jing ujor na kaliang ki kimi ki kpa jong ki kana school ki badan Riboy district shegi dikhot jong aseng khasi students union claim da slam yang ki jing ujor ki dikhot jong aseng ki lech ka wei ka yo ka badan Riboy district ya ka balatip kum ka yo maulong lane ka yo nong po ka yo ka bajupan long sisin chetiyo ban le hagar kom ka ban lech thit kot ban lap ya ka shisha bat kala long shisha komta ba kala don ga jingshim palat ya ka dor ka balabo bat kane kala pensyam cinge ye ki kimi ki kpa jong ki khana kham tam gito ki badon ni ki khon kum ban lai bat sangot ki badang lech school hadin bagi dekhot jong seng ki lai keran bat kiti ki trai dukan ki ba syong yo ki la ong ba ki don kam ban sim palat ya ka dor da ka bai daw wi hab ban siu ya ka bai kali bat ka bai daju menta ka singipat ki dekhot jong seng KSU Nongpo circle bat ki dekhot jong ke KSU Nongpo town ki lai ban ye khandu yo deputy commissioner ke district Riboy ban ujor halor nge jingshim ka bu jong ki nong dikot school hayo Nongpo ki dekhot jong seng gila kantu ya ki nong di ba kim dei ban sim ka bu da ka ban yon ye ki kimi ki kpa ki ba wan thit kot kham tam ha ba ki lech syong yo ha ki yo ki badan cha kham kendong bat kum juro ki dekhot jong seng gila kantu ya ki kimi ki kpa balada ki dang don ki ba sim ka bu ha ka ne gorkom kin pentip se ki bor ki bahalor persya ye ki trai dukan ki badi palat ye ka dor balabo Penangkat Pak English Reader saya. Boleh orang apa? Boleh. English Reader kelas 5. Dia dah menjumpai salah aku. Ada pesan kelihatan. Kami cium dah. Mana baik. Ya kau ya kau tu. Kata ke babak pun kau yang aku ni penjatir. Ini kau kasih. Kelas 5. Mana baik cepat aku. Ya kau ya bapak. Ay, ganun lang dati SPL ko na. Ay, angot na. Babayin ka rin. Dokumento. Kini English nila ka ano ka ni? Bakit ito SPL? Ano ka na? Ano? Rapo. Ano ba niyo kuadra? Niyo kuadra? Niyo kuadra bang hindi praso. Nomor sa mga marka pas niyo kuadra. Jadi cuma telah nampak kamu tu. Ha. Masuk nak nampak. Kani pada nampak sama ju beri boleh hiu depan ka. Ha? Kopi. Jadi cuma telah ya. So kalau nampak sama ju telah ai begitu ke pas mau ju. Kopi am. Kani pada? Macam ya. Kapau. Dan konser sampel dan Musa writing box dan sudah bersebar pak. Kani rapau ni. Musa writing box. Dalam mana dah? Laipo. Ke sana. Terima kasih pernah. Kun pi dah ngam. Oh. Beli beli. Beli dah. Merendah tu mah. Ini ni. Ada. Untuk elektrik kelas 7. Ini kamu kan ni? Ini kan tamu dekat MRT berapa? Ayo. Ayo ke anu po. Suruh papu.
Cuk je barang. Beri rasmi nak liang jungi ka kasih student union Nopo Circle ilawan bania kenduk yau deputy commissioner choka riboy alor kajing yo komplain ibun malang khamtam naki kimi kipa agi naki post school bamta namar dang mencem teyong hab basngi yo nopo tiga ibu mulong ba kila don kini ki nong dikon akaba kila sim tam ya kedor ka bakibu kalalong sa papalan rei adin beng yo komplain nak liang jong sang ilawan mansakit lagi jong ikmat yo hi ban lek mi ang tuga caka ka ba kidi ikot ba ke kami yo bani kran dusni kolong ba nak liang kinong dikon kiong ba kajing simptom jong ki kador kadeh lor kajing rem jong ki bai daju ki bai ei gum ter dan nak liang kasang ke ko pengis ngulungo olong ba ka jing sim jong ki kon namar lada kador ko kon kan poi suku mentanyo pu arki kisim kendai po lada poi prapusan kisim sispa spo sispa kasan tengmut ba hakui rodok ke kon kajing simptom mi ka dor kot kala poi saka kasan ka arpo ka spo ka ya takai sulungo ba ki jing ai tau juki ki ong padai jing simptom jong daju ki bakiat kinom kenya ka dor ko kot ka wai kan ri ken bi ka sebendel ka pidon kisim ya kata dan reka no pus pak teli ki kot ki berung hatu po ka bendel dan nak liang ka jeng ai tau ni nong di kot nak liang jungi musim nimso langit ya kata dam dasni lawan personal berbud ka jeng jor ha udik di komisioner jong riboy dan nak liang jong disiru ulah simkia merdor kalau yang ni pak no marmar sa ki badipet begini kmi bini cek seboro kini ki nong di kon ki bahap po ka area nong po namar bang hedin mila de ban jurip duski ngilayo bani kendu baki nong di kon ang kini ki bedi dukan hapo nong po nak lian jukir ki bubur hoj dala kadon kata kajik simptom rei sitengka arang kae ya ka MRP ka baki bu hapo kon dan rei bikin simptom hadu katsan ka arpo tengka ya kot dan nak liang jung ini nong di kot na poyor yong ba kana tengin lawan pediang namar bah kiru ki por baladem ki di kot sio kim ju simptom hadu katsan arpo tengka rei kajik simptom jung ki ka pukta sikade kini ki longying ki bawan nak longying sam ke beduk pusuk namar matakin wan metit kot kiman pentit ang kawai kintit adu supo teli katsan teli subu tang mintai we kena telah datang simptom dang kawai ka kot nak dor bo supo tengka lada kan poi tang supo teli na arpo teli kemul kala tam ka spa dari lagi don kun ar laingun sausan ngun kemut digi hajar ki lak tatang nak dor batam ka marpi te kena perfect kolong ka jeng pen tak madiong sekade yang mata kini longying beduk pusuk kamtam kini ki por school ba barkhat ki jupe seki yo ki hat kin lej bakin thit ya ki jing penon kam ya ki kun ti habide kot isla dan nak liang keseng rungi kerpat sapor khat ki nong dikot lagi long hane hayo nong po lane syaki wi ki yo ki jong ka ripo yo berkawai ba himdei bercintam ya ki dor labu ya ke marti la kalong balat lagi po ki po tengka namar ya ke dor ki ba ki bu ya marti hang tu namar ba ki ladon lang ka jing khen lang nam ta kini kinong kit nong ba ka bai lek ke wan jong kiru te ba kichim put hadu kan hi kat pungta ma jong hiwai ba nak liang jong kaseng hi ngai klero yo deputy commissioner masum kham motor kene basan saphano sakibor beri pi bat batlipet ya kini ki besim kebu ki bedi ki kot school hayo han